Ka jeno lena re ka mona ka koranteng ya rona ya Lesotho Times moo e leng hore re na le baeti ba re etetseng ka ditaba tse bohloko ruri, ditaba tsa tshotlo mosebetsing, jwalo ka ha ho bonahala morao tjena hore e le lelomolo hore ebe basebetsi ba difeme naha ka bophara ba na le diqholotso tse fapaneng. Ka jeno lena re na le basebetsi ba Lukis Manufacturing, e leng e nngwe ya difeme tse etsang diphahlo ka hare ho naha ya Lesotho. Ba tlile kwana hobane ba lekile sohle seo ba nahanang hore ba ka se leka hore ba thusehe hore mohiri wa bona a ba patale ditjhelete tsa bona. E sale ho tloha ka kgwedi ya February batho bana ba sa fumane ditjhelete tsa bona, ho tloha moo ba di fumana ka dikgauwang, mme ka jeno ba itse a eka nnete ho lekane kokontje ha o santse o kgotse. Pela ka mona ke na le bona, mme ke na le ya tla ba buella, mme ba tsamaya le moemedi wa bona ditabeng tsena tsa boemedi ba basebetsi tsa ba union le ntate Bahlakwana le bakae. Empa re tla qala pele ka hore re bue le moemedi wa bona, e leng ya tla itlhalosa hore na ke mang le hore a bolele ditaba tsa bona. O ka tswela pele. Ke ya Lebohamme, lebitso la ka ke Rathabile Leseme. Ke hlaha ka mona ka femeng e bitswang Lukis Manufacturing e fumanehang stationing Mohlomi Road. Ke tsamaya le basebetsi mmoho, mme se re behang ka jeno mona mme ho tla kokota diofising tsa lona ke hobane re na le sello sa nako e telele. Jwalo ka ke itlhalositse hore ke mosebetsi ka Lukis Manufacturing, ke fihlile ka teng selemong sena ka di 9 tsa January. Ho fihleng wa rona re fihlile ho na le batho kapa mororo wa batho ba sa patalwang ba qetang ho tswa ka moo, mme rona re ile ra jwetsa hore ke pale ya maobane. Re kene ka hara tshebetso ya jwalo. January re patetswe hantle, moo ferefere o qadile ka February ha re ya patalwa ka tsela e nepahetseng. February ha e fihla re qaduwe ka di 500, ra tla re fuwa di 1000 rand hodima matsebetsebe ya tjhelete tseno tse re nang le tsona tsa tjhelete ya normally plus overtime. O ka thusa momamedi fela kapa mmohi hore a utlwisise hore na hana ha re bua mohlomong ka normal re bua ka bokae, jwale ebe re rena overtime mohlomong le charge bokae, e le hore a tla utlwisise mohlomong hore na le kolotwa bokae motho ka moo tjela ha e le hore ha di lekane. Ke ya Lebohamme, ka nako eo ke ne ke fihla ka femeng, normally ka nako e nne e sentsane e le 2.776 e nang le madinyane ka nqane ho motho ya rokang, empa ho ya sa rokeng e ne le 2.5, le ha ke lebetse na 2.5 ma ho ke 2.532 ha hona bothata mme. Empa he di overtime tse ke buang ka tsona ke tsena. Ha re ne re theoetse letsatsi la Moqebelo ho no le bitswa double. Ha e le hore ha eba ke double, tjhelete ya letsatsi ke 128 ka nako e ne le 128. E le hore ha eba ke double re lebelletse 256, mme e ne e le jwalo. Re ne re na le matsatsi a Moqebelo le a Sontaha. Re ne re boetse re na le dihora tsa kamora tshebetso. Hora ya kamora tshebetso ho mosebetsi a rokang e ne le close to 18 ranta, ha eba ke 17 ranta e nang le 80 mamang disente ka nqane. Ebe ho bana ba bang ba neng ba sa roke ke sa re ne le bo 13 ranta ha ke estimate. E le hore ke etse mohlala ke re motho o nona le tjhelete e batlileng isa ho 4000, ha eba e tla be le 3.6 something kapa 3.9 something. Mo ferefere o qadile ka February mona mo itseng ha re tlameha ho kgola, ebe re se re jwetswa fela ke mme hore ka nnete ha tlo kgona hore patala tjhelete e lekaneng kapa tjhelete eno e re sebeleditseng, hobane ka nnete tjhelete ya rona e se e le ngata ho feta mosebetsi. O ne a lla ka se le ngata ho feta mosebetsi ke sa o kene hanong, o ne a bolela eng? O lla ka hore re na le di overtime tse ngata haholo ho feta tse fetang mokgolo wa rona, ena ha a tsebe ka tsona.
mme se re ipotsang sona ke hore na wa ba mohiri ya ba ha ntse re theohela ha o bone hore tjhelete ya rona e se e le ngata ho feta tekano jwang. Mme o ile a qala ka hore fa di 500 le teng ha ra di fuwa hantle ka February, re di fuwe maqalong a March, ke re kgolla February, re qadile ho di fuwa ke a kgola ka di 3 ka 5, re fuwa di 500 tseo re neng re lebelletse hore re tlo fumana tjhelete e felletseng. E tla ke hore ka mono ha ke tlo re kgola tjhelete, ke tlo re kgola dipampiri kapa di-payslip, hobane payslip o tlo e fuwa, ho tlo thwe o sign-e, o tlo e sign-ela, ho thwe tjhelete e tla tla ka morao e tla kena fonong. Re ile ra tshepiswa ha se re fuwe di 500 tseo hore e setseng e tla kena difonong. Mohlala o so kile wa sign payslip ya bokae ebe o tlo fumana tjhelete e ka tlase ho eo e sign-e? Ke sign-e payslip ke 3,580 something, eo ke iphumanetseng fela 1.5 le yona e tlang ka dikgauwana. 500 ya pele, 1,000 ranta ka morao, ya ba ho tloha mono ha ho sana letho. Mme o sa re diaisitse order-a, re se re penalizwa ka dintho tse re sa di tsebeng, re se re jwetsa hore o tluwe ka di-penalty, rona ha re di tsebe re ba fihle. Ke hlalosa hore re kena ka hara mosebetsi o sontso o feitsi wa beng ba ona ba sa patalwang, ba qetelletseng ba itsamaela. Mme re ne re nahana hore rona re tla re lokisa, re qetela, re lekile ho qetela empa ha wa ba le tharollo. Ka matjheleteng e ntse bile ntho e tshwanang, ke ne ntse ke etsa mohlala ke re ke ne ntse ke na le 3.5 something, 3.5 something eo mme ha e patala kaofela. Le teng ha re patalle ho o re patala ka mekgahlelo. Ho ka ba le ba fumanang tjhelete ya bona e felletse, ho na le ba tla e fumana e keketluwe hanyenyana, ho na le ba tla e fumana e keketluwe haholo, ho na le ba tla hle ba thole hore e ke kenya ho kgotsofatsa, o ipotsa hore na ebe mme o la ba sheba ka tsela ya mofuta mang. Ke tlo etsa mohlala hore ba bang ba ile ba fumana tjhelete ya bona e felletse. Ke ne ke le groupung ya bobedi eo ntate HR a ileng a jwetsa hore ha fa group ena ya pele tjhelete ya bona e felletse, e tla tja hore ha ke re e felletse ha se hore ke re tjhelete eno e na le ya di-overtime. Tjhelete ya di-overtime mme o la tla ikhatha re jwetsa hore ha tlo re fa, o tla re kolota jwale ka yane e fetileng. Mme o fanne ka di 2.7 kapa tjhelete ya normal. Le teng ha ke na re ne le ngata hobane ha se kaofela batho ba fumaneng tjhelete ya normal, hobane ba bang o ile a ba isa short timing. Ha re kopa tjhelete hona ho la re fuwe di 1,000 rand le 500, o la ba isa short timing, ha re kgutla e le hore ha re sana tjhelete e lekanang. Matjheng mona ka nnete ke rona bane he se re fuwe tjhelete eno eo thweng isa ho normal, ha se normal. Ka tlakelo hore di-overtime tsa meqebelo le disonta tse re ne re di theoetse, di 6 le di 7 tsa ntse ne re di tlamellwa ho thwe ke setlamo, re sitwa ho tsamaya hantle. Re ne re laelwa ka mono ha ona, ha ke so bone ke fuwa kontraka, ho thwe kontraka ke ne ebile ha ke tsebe hore na manna hora tsa tshebetso ke difeng. Ka mono wa laelwa ha o thwe o tla tswa ka 9, ehlile o tla tswa ka 9. Re isetse re salletse di 7, re salletse di 18 paketellong ya letsatsi, re fuwe half ya mokgolo. Batho tse ding di tla patalwa ka morao le yane e salletseng. Re amohetse, re kene ho April, se re makaditseng ka April ke hore jwale se re tlelwa ka mathaithai a piece rate. Ke mong wa batho ba ileng ba botsa ka piece rate hore na piece rate ena e tlo sebetsa jwang. A ko itlhalosa hanyane hore na piece rate ke eng hore mohi a ke a utlwisise. Piece rate ena ya rona e kereng ke ya March, e tletse ka mathaithai hobane ha ke utlwisise hore na ha o thwe ke piece rate e hlaha kae, ho etsahala bang hobane ke lekile hore ke re ke sheba labour code ha ke bone piece rate. Mme a hlaha ka hore ho na le labour law garage, o ko mpatlela labour law ena ha nke ke tlo sheba hore na ho na le piece rate ka hara yona.
re ile ra lahlana hona mono tjhe ya ba se re tswela pele ka mosebetsi. Piece rate ke mona moo o ballwang hore haeba ke etse mohlala ka mona ne re roka boxer shorts, o tla bo fuwe sekepele sa hore ntho e rokang operationeng ena ya hao piece le nngwe ke bokana. Ke etse mohlala ke roka lebokose piece le nngwe ke 20 cent, e le hore ke nna ke tlo iphusha hore ke be le tjhelete. lebokose ka be le setse ka tseo 80 mo ke le box ke operation. okay mo ke tla be ke roka ke tla be ke ile ya mmakatsa how to piece rate neng se re fuwa skepele ka kutlwisiso ya ka. Piece rate ha ena skepele ho hang, o roka ho fihlelletse wena o utlwa hore mona ke kgawetswe, empa ena e na le skepele. Ke etse mohlala haeba ke tla be ke fuwe 20 cent eno ho piece e nngwe le nngwe e tlo feta pela ka, ke tla be ke rokile ke 20 cent hore bonyane ke tle ke trackelle tjheleteng ya molao e re reng re tseba ile tjhelete ya cassette e le tona le beile. Ke tlameha bonyane ke be ke rokile piece tse 70, ene ha se ka mehla o tlo kgona ho diroka hobane o tla bo o lapile o kgathetse. Ke itse ka mane ha rena dihora tsa molao tsa tshebetso, o lapile o kgathetse o sontso touta ka dikoloto tsa beng ba tsona. Le yana piece rating mona re ntse re kolotwa ho ena le hore re patalwe jwale kgatlalo ka mangolo ke ya ka hlalosetsang hore mohiri ha ana tjhelete hobane ha ra tsamaisa order. Hona ha se nnete, order e tsamaile re e bone re di tsamaisitse ha wa tsamaya order e le nngwe. Re jwetsitswe ka hore re qetele order ya boxer shorts ya 42,000 pieces re entse e tsamaile. Ha re tlameha ho kgola se re jwetswa ka boxer shorts e setseng le mose ho sotho ke tsona tse tla re patala ka nako yane. Tsona ke tsa May, re sentse re di rokela May fela ya April ha e so lokiswe, ha e so ya March ha e so lokiswe, le kolotwa le February. Ke ne ke re ke hle ke hlalosa yona ya April ya piece rate ke re mme wa ka ba khotsi di 360 ba bang ke di 500 di 1000 rand. Ha ona motho a nang le tjhelete ka hodimo ho 1000 rand. Mme sello sa rona se hlileng e leng sa mantlha letsatsing la kajeno ke hore re fuwa mangolo ha re tlameha ho fuwa tjhelete. Re fuwa mangolo a hore re mohiri ana tjhelete ka hodima ano ho boetse hona le a mang a disciplinary, hona le hore re fuwe tjhelete re bitsetswa disciplinary ho thwe re lo kgalemela. Mme o lo re kgalemela mabapi le hore ka la bohlano la di 16 leo re neng re lebelletse hore re patale a itlamme ka pela sepolesa hore o tlo re patala, ha re patala mme re hana ho tswa ka femeng. Ha ona ha ke hopole ka ekare ha motho a dutse ka hara feme ho sena ntho mohlolo ya etsang a dutse a emetse monga hae hore a mo patale ke strike. Ha ke utlwe ka ekare ke strike-ile ha ke dutse ka femeng, mme a kgona hore a nkhiphe bosibu kaofela ka mono ke etsa mosebetsi, mme a kgona hore a ntshe ka 8 a kgona hore a ntshe ka 9 ka femeng ka moo. Ebe ha ke dutse ho thwe ke strike ke bitsetswa maponesa ho thwe maponesa ke entse strike. Ha ke utlwisisi sello sa rona ka jeno ke hore mme a re fe tjhelete tsa rona, re kopa ditjhelete tsa rona tse felletseng ho tloha tsa morao. Le hona tjena mme tsatsing lena di-floor card di ne di kwalwa, re sentse re kopa tjhelete mme ba kgwedi e fedile di kwetswe di-floor card. Mme re kopa le bohle ba ikarabellang e ka ba kore ke qale pele ka bona ka letona la basebetsi khiro trade bohle ba ikarabellang. Re kopa thuso ho lona, re kopa le re lwanele, ha se rona fela le bana ba rona ba tlang ka mora rona. Re sentse re kopa ba be le mohau, re kopa le ke le lo sheba hantle le lo inspector labor re le tshepile. Sa manhla ke hore tsatsing la kajeno nna ke ha ke kgaola maqhama ha ke etsa tjena. Ba bang ba bana beso ka mora ka mona ba fuwe mangolo e ha wa shebile o ipapisa le labor code o sontso o bona hore penalty ya teng ke dismissal. Le ha ka ba a o tla e pata or something fela ho sheba penalty o ipapise le labor code ntse o bona hore ke dismissal. Ha ke so fumane laka le nna ntse ke le emetse, empa ke sentse ke bona hore ha ona mo ke yang teng le mme. Letsatsing la kajeno ke re ke beha maqhama fatshe, mme ke kopa a mphe tjhelete ya ka, ke kopa thuso hohle mo nka ka thusang batho ba boithatelo bo botle. Re kopa thuso, re kopa dijo lona kaofela ho jalo nne ke molaetsa wa rona kaofela.
re a leboha mme re tshepetse ho wena le balatedi bohle ba hao hore re tla thuseha. Ha ke le lebohe bana beso ka ditaba tsena tsa lona tse sisimosang. Pele ke tla bua le moemedi wa lona e leng Ntate Bahlakwana Lebaka ya tla itlhalosa le yena hore na o hlaha ho kae le hore na o kopana le lona jwang le hore na ke methati efeng eo a seng a inkile ho le thusa. Ke kopa fela ke hopotsa mmohi hore Lucas Manufacturing ke enngwe ya di-company tsane tse pedi tse se di kile tsa hlaha ka pela Public Accounts Committee ho thwe di ile tsa ka dingwa tjhelete ka thoko ho molao ka hore ho kojwe melao ya LNDC, Lesotho National Development Corporation, hore di kadingwe tjhelete. Mme Lucas ke ene kadingwe tjhelete ka lo ka 2 milione e ileng ya hlolwa hore e etse jwang e patale. Mme ya bontsha hore e na le mathata e sitwa ho etsang. Mme haeba re bona batho ba na tsatsing lena, hona ho bolela hore ke tlokotsi eo e ntseng e etsa jwang e tswela pele. Re sa nkele lehlakore, re sa kenye le maikutlo a rona ditabeng tsena, fela re hopola moruo o re phelang ho ona, re hopolela hore bana ke bana ba bo rona ba lekang hore motho o sebetsa ka mofufutso wa phatla ya hae jwalo ka ha molao wa modimo o bolela, empa jwale le teng ba sotlwa. Ntate Lebaka ke di lahlela ho wena mongaka, ke kopa o ke o itlhalose o be o boele jwale o bolela hore na o kopana jwang le bona le hore na ke methati efeng eo so e entse jwalo ka ha ke tseba hore le tswa kopana le letona la bosebetsi Ntate Mokgosi letsatsing lena. Ke a lebonne lebitso la ka ke Bahlakwana Lebakae, mokgatlo ke General Workers Trade Union, ke mongodi kakaretso moo. Mme ke ile ka kopana le basebetsi bana ba ile ba mmema ka di 3 tsa March ba re o ko tlo utlwa hore na ho etsahala moo. Ka molao wa bosebetsi motho ha a sebeditse kgwedi ile kgwedi eno e fela o tshwanetse a lefuwe, ha hona letsatsi le tshwanetseng ho tlolela ho le leng. Mme e la ha re buisana le HR wa mono re bile re dumellana ho la kena di 500 tse ntse ba buang ka tsona, ya ba le bona ho thwe ba tsamaya. Okay Ntate Lebaka, jwalo ka ha o se o hlalositse ntate hore na o ile wa kopana le bona ka nako e feng, ke a kgola a usuna sa a batla a re file pale e teletsana. So fela ke a kgola wena o le moemedi wa mokgatlo re ka lakatsang hore o re fe sona ke hore na ke methati efeng eo o inkile le hore na ke methati efeng eo o ntseng o enka hona jwale tjena na o le mokgatlo, le hore na le shebile ho ya kae hore tabena e sebetse hore bana ba bo rona ba fumane ditjhelete tsa bona, ba tsebe hore ba phedise malapa a bona kapa ba lo ipatlela mesebetsi ntle nngwe. Ke a lebonne ha re fumana hore batho ke bana ha ba lefuwe ka nako, ke ile ka tsamaya le basebetsi ba babedi ga ofising ya Labour Commissioner. Re ile ra kopa hore ho tlotla ho etswa diphuputso, inspection mona femeng ena, ho tlotla ke hore na motho ena o hirile batho ka sepheo se. Molao wa bosebetsi o ko ba hira motho o sena tjhelete ya mo patala, ha hona moo tshepisana diwatara teng. Motho ena ha amane le diwatara ke taba ya hao o le motho. Mme ba le batla ka di 19 tsa March ba le batla ba Labour ba etsa diphuputso tsena, inspection, empa report ya teng ha re so e fumane le hona jwale. Ha ka ra ema mono fela re la ra tsebisa letona taba tsena, mme letona la re ke lo kopana le ba LNDC, ke lo kopana le Minister of Trade, ke bone na ho etsahala mona. Mme le teng ho ntso se nko ho tswa le mina, ya ba jwale re tlatsa diforomo tse re isang DDPR mo re tlosang company ka go patala, hobane ke tlolo ya molao hore motho a hire motho ebe ha kgwedi fela ha mo patale. Ke ya pele. Ya bobedi ke taba ena ya ho ba beha ka thoko mosebetsi e re bitsang lay off kapa short time. Motho ha lo file mosebetsing, mohiri o na le tokelo ya ho hula tjhelete e lekanang leo ya bolofa, empa ha le mohiri a itseng tsa mo lo dula mane, mohiri o tshwanetse ho ha kgwedi fela a patale motho eno hobane ke yena a itseng a ska sebetsa. Molaong wa bosebetsi motho ha o mo hirile ha se setlamo hore a sebetse. Ha mosebetsi o le teng o tla mo fa mosebetsi, ha o le siyo o ka ra dula ka thoko. Ha o sena tjhelete o so jwale ha ke sana tjhelete, ke mona mo tla bua ka taba tsa ho fokotsa basebetsi. Mme ho na le melao e tsamaisang bo.
ha ho fokotswa basebetsi bitsong la ho hloka tjhelete ho qalwa ka basebetsi ba batjha ba qetang ho kena kapo re nke ba haufinyana le pension kapo re batho ba ithaopele ho fokotswa mme o bona taba tsena di sa etsahale ka ho fela ha tsona mme tsatsi lena re ile le bona basebetsi bana re ile ho letona la bosebetsi mane mme ntate Mokgosi o nkile taba tsa bona jwalo ka ha o utlwa e ne bile le yena ba buellang tjena o di nkile taba tseno ho la ba shewa le di-pay slip tsa bona o fumana pay slip ke sekotwana se se kana ha se a ngola le kgwedi eno ya rona tjhelete eno e tla fumana le ke sekotwana tjena kore ha se pay slip ntweng la ho ka fitla mo hiriswang tjhelete kapo o lo etsang ka bankeng ha bana e amohela ntho ya mofuta oo mme ditaba tsa rona di hona mono di DPR re se rena le dinyewe tse 19 tse re di hlahletseng di DPR mono mme re lebelletse hore di tla bua ka kgwedi ena ya borobedi di 7 tsa August nyewe e tshwanetse ho bua hoseng ka 8:30 empa ha re shebisana le bona maobane ha ke re bua le agente ke ena e ke potlakisa ditaba di ye kae di ye Labour Court ho bue taba tsena ka pelenyana hobane batho ba lelekwa malaeneng bana ba tebelwa dikolong ha hona ntho ba e jang le transport ena ha o tla mosebetsing fela ke bothata jwale ga taba tsena ha re di tshwere tjena hona tjena agente ene sentse ngola ditaba tseno tsa hore di potlakiswe di ye ka Labour Court ya hlole ka pelenyana ka taba ena ya tjhelete empa ya ho qetela ke ya hore re dumelana le ntate Mokgosi le PS ya Labour mane ho sasa ho bitswa mme Meruni re lo kopana le yena mane Labour mane re kopana le yena a tla hlalose hantle gona hantle taba ya hae ke bokae a ka hlalose hore o teng motho a ka hirang batho ya bao ba tshepisa ntho tsena ka nako nngwe ba jwetsa hore ha ona manyafang tjhelete teng ke sebopeo seno sa motho sa hore o buisa batho ka nako ha ntse bolontse ba re se kopana gona le o mpona ka ntle ka moo wa ba jwetsa hore le lo fa le ba ka di-20 tsa di isang di-DPR ha ke tsebe ko kae mo di-DPR mo iswang di-20 teng kore o bua dintho tse makatsang mme le ha o sheba motho wa teng wa HR ka nnete o laelwa fela o jwetswa ditaba ha tsebe rona letsatsi lena rona tjhelete e teng kapo ha eo o tla jwetsa hore e re ntho gona tjena le ba bang mona o tla tloa re tsamaya o ye hae o tle ka mora matsatsi a mahlano ha mmona ka ntle ka montlo kwa kena ka mosebetsing tshebetso ha o sheba ke tshebetso ya mofuta o fenye motho yena ha tsebe ntho a e etsang ke a leboha ntate le ba kae ga leboha bana beso ga leboha ke batla fela pele re kwala ditaba tsena mmuhi a ke a hlokomele kapo a ile hloko hore ka jeno lena ka lekgotleng la setjhaba moparamente wa Kobotata mme Malela ka lehohla o ile a thetsa ditabeng tsena tsa Lucas Manufacturing mme a ba bolela ka mokgo a ileng a ba le puisano le mme mo e leng hore mme o la mo bolela hore a ska nna kena ditaba tseo e leng ditaba tseo le bo mme ho pelenyana ha re ntse re bua ba ileng ba re arolela tsona hore ehlile o la navetsa moparamente hore a tsamaya lo shebana le tsa setjhaba kwana a kgawane le taba tsa mosebetsi wa hae Lucas Manufacturing ha ke utlwa ke ya mme yeo lebitso la hae e leng mme Myron Adams mme re se re ipiletsa ho bohle be bang ba na le diqholotso tse kang tsa bana ba bo rona tseo e leng hore o tla fumana hore ha ba tsebe hore na batho ba kokota menyako e feng hore ba kope thuso ba tsebe hore ba katla gona re tla beya ditaba tsa bona ka ntle ka mane setjhabeng ha rena thasello ya rona fela ke toka le hore motho e mong le e mong a kgone ho phela bophelo bo hlomphehang ka mantswe ana bana beso ra leboha mme re tla bona hore taba ena ya lona re ntshetsa pele mme le lona le nne le kgutlele ho rona le tlo re tsebisa hore na ditaba tsa lona di ntse di tsamaya jwang fela le tshepe hore ha re se re ntse tjena ke ha di se di thakgwile. Amen.